ассалому алейкум бачаҳои азизи китобхони мо. Салом бачаҳо. Хуб, акнун давоми қиссаро мехонем. Хуб, лолаҷон, Лапай. кани ба ман гӯй ки мо ба куҷои қисса расида будем? Анисаю Алисаю номон ба дарахт баромада шабро рӯз кардан мехостанд. бале, шабро рӯз кардан мехостанд. Анакун давомашро гӯш кунед. ҳамин тавр ман ба дарахти арчаб часпида боло баромадам. ду-се дарахт он сӯтар ба як дарахти чалғӯза Аниса ва ба як дарахте ки номашро намедонистам Алиса баромад. албатта ҳоло то торик шудан тақрибан ним соат вақт буд. мо якдигарро бемалол дида метавонистем, чун ҳама ҷобаҷо шудем. Аниса боз як пешниҳод кард. шумо дар ҷойҳоятон истед, ман болотар баромада барои имрӯз охирин маротиба дод мезанам. шояд ягон кас мешнавад. чӣ гуфтед? пурсиду. ман розӣ шудам, вале Алиса гуфт, ин кори ту. таъкид кард ки дугонааш эҳтиёт бошаду нафтад. Аниса хуб гуфту дар як лаҳза ду-се баробари қади худ болотар рафт. маълум ки танаи шохаҳои баландтари дарахт рафта рафта бориктару бориктар мешаванд. аз ин сабаб мо бо тарсу ларз ҳар як ҳаракати Анисаро назора мекардем. дигар боло нарав, таъкид кард Алиса. кифоя, акнун дод бизан. вале Аниса ҳанӯз дод назада ба гӯшам садои аҷиби нозуке баромад. ҷиринг ҷиринг, ҷиринг ҷиринг. ин садои чӣ будааст? хуш, ба фикри шумо ин садои чӣ буд? ин садои телефон. бале, ҷиринг ҷиринг садои телефон буд. акнун ба ман гӯед ки барои чӣ телефон садо баровард? барои он ки хуш, охир барои он ки ман ба шумо кӯмак мерасонам. бачаҳо ба болои дарахт баромаданд. болотар шудан, боло баромаданду садои телефон баромад. ҷиринг ҷиринг. хуш, ин садо барои чӣ баромад? кани ба ман гӯед? ёфтам. хуш. барои он ки дар баландӣ мавҷ аст. бале азизҷон, бале лолаҷон, дар боло мавҷи телефон аллакай пайдо шуд. якчиро фаҳмидам. агар дар беша раҳгум занем, бояд ба шохаи дарахти баланд бароем. дар баландӣ мавҷ аст. бале, дуруст гуфте азизҷон, дуруст гуфте. ҳанамин тавр кардан дар кор аст. дар баландӣ мавҷ аст. хайрат ки номон ба шохи дарахт баромада хоб кунем гуфт, вагарна телефон кор намекард. бале, ҳамин тавр бачаҳо халос шуданд. аз куҷо? барои чӣ? давомашро гӯш кунед. давомашро биёед. боз чӣ шуд? анакун ҳозир мефаҳмем ки боз чӣ шуд. садои ҷиринг ҷиринг беис такрор шуд. ин садои телефони ман. аз боло дод зад Аниса. мавҷ омад. паёмакҳо мерасанд. ура, дар болотар мавҷ будааст. телефонатро бигир, дод задам ман. ба тарафи Аниса моро ҷустуҷӯ мекунанд. шодию хурсандии моро ҳадду канор набуд, аммо ин ҳол дер напоид. Аниса саросимавор телефонашро ба даст гирифта пеши чашмонаш овард, аммо нохост телефон аз кафаш афтид. вай нахуст ба як шохаи арча бархӯрд, сарпӯшаш парид, батарияш ҷудо шуд ва худи телефон ба поён рафту ба решаи аз хок беруни дарахт бархӯрд. ана телефон шикаст. бале, муаллимҷон, боз гирьям омад. гирья накун. ҳозир гирья мекунам. лолаҷон, гирья накун. давомашро мехонем. давомаш боз ҳам аҷоибтар аст. биёед мехонем. сабр кун, дод зад Алиса. телефони маро бигир, ин дафъа саросима нашав. ин дафъа Аниса бо телефон гап зада тавонист. бале, тавонист. Алиса бо холаи шура бо телефон гап зада, бо одамоне ки ба ҷустуҷӯяшон баромада буданд
در کجا بودنشان رو گفتن؟ بله و در کجا بودنشان رو گفته داد. بعد آنها چی خیلی معین کردن که آنها در کجایند؟ چطور؟ چی خیلی شد؟ در دست تلفن باشد کامپیوتر نشان میدهد. درست درست عزیز جان، درست لا جان، کامپیوتر نشان میدهد. دوامش رو گوش کنید. انیسا راز گفته بوده است. جویندگان باز چند مرتبه زنگ زدند. آنها با کدام یک تجهیزات مخصوص جای ایستی ما را بی‌خطا معاین کردند. اما به نزد ما نه بعد 2-3 ساعت بلکه قریب صبح دم رسیدند. معلوم شد که ما تمام روز قدم زده از دیه خیلی دور رفته بوده ایم. آنها تقریبا 20 نفر بودند. نخست صدای به تنه درخت چوب زدنشان را شنیدیم. به زودی از بین انبوه درختان روشنی فانوس‌هایشان نمودار شد. بعد آوازشان به گوش رسید. الیسا ما رسیدیم. آواز میدادند آنها. امک جان ما اینجاییم. داد میزد الیسا. ولی انیسا خاموش بود. من خواطر شده پرسیدم انیسا چرا گپ نمیزنی؟ خوابت برد؟ اکنون نوبت الیسا رسید. خیرا زده جواب دختری خالم. بگذار وای داد زند. اگرچه جویندگان ما به زیر درختانی که بالایشان ما قرار داریم رسیده باشند هم الیسا دیوانوار داد میزد. هورا ما را پیدا کردند. نجات یافتیم. بعد ماشین اومده آنها رو به خانه هایشان برد؟ بله بردند. نه ماشین نه بلکه وای این چی؟ چرخبال آمد. بله چرخبال. دوامش رو گوش کنید. نانشته کردیم و در بالای سرمان چرخبال پیدا شد و در بالای سر ما 2 مرتبه در زده پایین شد. شوری در مرغزار برخاست. شدت شمالش بوته ها را گویا ریشه‌کن کردن میخواست. درختان الوانج میخوردند. علف زیر پا به زمین پرچین گشته گوش ها محکم شدند. ما با چرخبال سوار شدیم. در حقیقت اندرون آن از نام شرف نشسته منتظر ما بود و یک بار هر سیمان را با گوش کشید و دور و دراز رها نکرد. من فقط یک بار دیدم که چشمانش پوری آب گشتند. چرخبال ما رو به شهر برد. از شهر به ماشین امکی ارکادی سوار شده به دیهه لیس نیامدیم. خرد و کلان دیهه به پیشواز برآمده بودند. همه ما رو با آغوش گرفته میبوسیدند. بچه ها دستانمان را میفشردند. خاله شورا از شده گیره میکرد. خاله سنا بر نیست. کسی ما رو تنبیه نداد. حتی نپرسید که چی ترس ره گم زدیم. چرا ره گم زدیم؟ ترسیدیم یا نترسیدیم؟ من گمان کردم که انیسا و الیسا و نومان را سخت تنبیه دادند. نه آنها را تنبیه ندادند. آنها را برای چی تنبیه ندادند؟ کنی به من بگید؟ برای آنکه آنها خودشان عذاب کشیده پشیمان بودند. بله درست گفتی لالا جان. آنها خودشان را تنبیه دادند. انا برای همین جزایشان را گرفتند. اما همین طور همش به خوبی انجام یافت. بله. کتاب عجایب بوده است. خیلی کتاب عجایب. هم ترسیده هم خرسند شده و هم کمی گیره کردیم. خوش که باشد شما از این کتاب چی پند گرفتید؟ من فهمیدم که به جای دور تنها رفتن لازم نیست. بله. نه رفتن لازم لیکن همراه کلان سالان. بله تنها همراه کلان سالان رفتن لازم است. معلم جان این کتاب را به من دهید که من باز یک بار دیگر خوانم. بله من هم خواندن میخواهم. من این کتاب را به شما میدهم. شما حتما این کتاب را خوانید و در آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است اشتراک کرده غالب شوید. اشتراک کنید البته. دوستانی عزیز این کتاب را از کتابخانه مکتبتان گرفته خوانید. بله بچه ها ما خیلی کاری
خوبی را انجام دادیم. چون کتاب کلانی رو یک جایه خوانده تمام کردیم. اکنون عزیز جان، لالا جان، وقت خیر و خوشی ما رسید و بچه ها خیر و خوش میکنیم و با آنها مصلحت دیدیم که همیشه کتاب خوانند. بله درست، کتاب خواند همیشه و با همراهی ما باشن نمیتونیم؟ بله. خیر بچه ها، تا برنامه های دیگر.